kena bedon school man la kasni po ya, bat gitu ki kena ki baterai ha kisni po ya. Ale 1 penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbanai. Keblai Pibaro syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekong san mentah ke sengi kilong. Rung NPP ubak Malcolm Hakmat ukon rat ke sangma. Sabu-saw kelur tingka bam ki karkhana yam bat bernihan. Penlong slogan bat poster competition ke NSS Nehu yi kisamla puli ke nongba. Bat Don Khajana Bayrung Baimi Hatol Gate Plaza hakasaw teripunailar. Bat mintangin pa syiki Khubor bakam punya. Daka jinkmen bat jinkermen ke bakraw ha ke sautrik unailar u National President ke Sing Sanhima National People's Party NPP u Konrad ke Sangma ringkat bat Vice President u bak Preston Tinsong kila pediang ngobhai u bak Malcolm Taryang kum udkot bathamai na lain kra. Kani ke jingrung dukot uni rangba ha ke Sing NPP kala ai minsim ya kani ke Sing ha ke election arjar arpulai. Haka jingya lang rung dukot uni rangba haka seng NPP la don lang ba Fantin Lakadong MDC kalain kra kakong Jasmine Lingdo ka bedang rung dukot dang shen. Kakong Jasmine kan yakun na ke NPP tiket na nong thamai haka election ban wan. Ya uba Malcolm la ngau thu uba en pinyeng na lain kra haka ni ka kinti. Kam menshwa uba Malcolm ulayele election na lain kra Henry shim poi syakatong jing job. Kalain kra constituency kala long kalingkha shra haka baki seng